So website-ኩም publish ገይርኩም ካብኡ ድሕሪ result ወይ progress check ምግባር ከድልኩም ይኽእል እዩ ብዙሕ ዓይነት ቱላት ልትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ካብኣቶም ሓደ Google Analytics እዩ so Google Analytics ተጠቒምኩም ከመይ ገይርኩም website ወይ ከዓ property ዝበሃል add ገይርኩም ካብኡ ድሕሪ result check ትገብርዎ ትኽእሉ ልብል ሎማዓንቲ ብደንብ ገይረ ከለኩዩ ማለት እዩ ክሳብ መጨረሻ ብደንብ ተኸታተሉ ንጀምር so መጀመርታ ናብ Google ከይድኩም ካብኡ ድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ Google Analytics ልብል ተግኒኹም ክሊክ ትገብርዎ ማለት እዩ ቀጥታ read load كساد قبل تبيونش تي أو كم زي مزرعة ما تناولنا يحزن على لغة property سلته هوزي ويب سايت نعلى لغة matrix كلا وزي دم سله زي result ماتي أو حدش نهر تسخط لكم ناوزي admin ولا لك غيركم قامناكم لا حدش create جور ندير لكم مزرعهم كن خالي توسع حزوزي create قبل تأدي يوزي لأن properties أو لعلي كوس اختالي أو هذا account لولا حدش account مخفات معتي زوجني account إني نا Google Analytics أو لعليش خالي Google account مخفات معتي أو تخالي للقاء property للقاء خالي ويب سايت مستخ معتي so property لول click تجور معتي كاوز هذا property name تيولا نالو so هذا now Canva نزامو هنا هذا sample ويب سايت زي بحاله فكرة كيرين نرخو أو سكي publish نقرأه قاعد حريو copy نقبر هذا publish تقرني copy تقول لازم copy قرأ view website الخمولز website يركب ماتي والله ما مزل عليه so نازمت هذه زا copy القرأ URL نازع paste قرأ ماتي أو زي reporting time zone لولا time zone ناز report القرار لكم time zone استمرت تدخلكم إنه على time نيوزي هذا نعنت إثيوبيا نادو تغيرا خلنا أو currency لولا هذا جنزة عينته ماتي yes يوزي تبغى لكم بدولار تنا normally كأول next normally business details لنا لازخا small 1 to 10 employees small نولو على أو industry يودو لخا تعالى industry نولو arts and entertainment نولو industry كاوزل تفعل عند معات نيكم تمرت تفعلكم زي ويب سايتكم زعم تايهم لقنا just نفلات لكن معتي قلت إنه مقار أو زي تمرت تفعلكم كاوزل لقنا choose your business objectives لنا To get recommendations personalized for your business, select the objective most relevant to you. You can select more than one objective, but a maximum of 2 is recommended. فلتا الخون select نقبل فلنا كاوزي objective زعنا businessنا معتيو. أو view user and retention. Should understand. Drive sales نقوله حادي ولا. أو generate leads نقولنا leads وها كاتومس contact info و potential customer collect نقار ماتيو so create نقولنا زي property ماتيو so زللا collecting data collect الجورلو بوتاي مرتب لكم platform كاوز تمرس تقولهم تلاهم لكن skip for now تلو تقولهم ماتيو كا you must here لنالو continue Can't find data streams, please set up a stream to start collecting data in this property. The stream اللي set up اللي قرنا جنا collect من داري جمري جن زرزرة هم زجرهم ويب سايت كنا وزعاد جرهم كأول حلو result مرأي كارلي ما تب Google Analytics. Okay, so data collect الجرلو نعرو stream setup نقر وإذا platform نمرت بداتا collector نقبر فهذا بزا web tool للا خريكم هذا HTTPS ودنا له كوز web site name نانسحبه زي paste قرامو كوجن هذا تميسنا وزي زي هذا HTTPS للا إتلينا just نا web name بتاعي لنا هذا web site so
ኣብዚ ከዓ ሽሙ sample ንብሎ ካብ create and continue ንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ዳታ ስትሪም ኣድ ጌርና እኒአና ኣብዚ ማለት እዩ so እዚ ሕዚ ታግ ኣድ ገሩ ይብለና ኣሎ get tagging instructions ኢልኩም ካብኡ ድሕሪኡ ናብ ናይ ባዕልኩም ዝኾነ view tag instructions ትብል ክሊክ ትገብርሞ ካብኡ ኣድ ትገብርዎ ይጠቅም ያው ዝሕዚ ኢንስታል ማኑዋል ይብል ኣሎ ናብ ኮድኩም እዛው ዝኒአ ኮፒ ጌርኩም ተእትይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ after head ይብል element ማለት እዩ ኣብዚ ግን select platform ኢልኩም ግን ተለኹም ብwordpress ሕዚ ቤስት ሎ ያነ ብኡ ተለኹም ኣድ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝ ታግ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ዝ ኣብዚ ዌብሳይትኩም ሪዛልት ኮሌክት ምግባር ይጅምር ማለት እዩ WordPress ተልኹሞ ካብኡ ትሪእዎ ኣለኹም ኮፒ ታግ ኢልኒ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኮፒ ታግ ኢልኒ ካብኡ ድሕሪኡ ስቴፓት ሕድሕዱ ይነግረና ማለት እዩ so ዘን ነግረኩም ስቴፓት ትሪእዎ ኣለኹም plugins ኣለሉ ከድኩም add new ካብኡ ድሕሪኡ እዚ ሳይት ኪት ዳውንሎድ ጌርኩም ቤስት ምግባር እዩ ናይ ዓድ ፕሮሰስ እኒኦ እዩ እዚ ብዙሕ ስለዝኾነ እዚ ቪድዮ ከቨር ንገብሮ ንኽእል ግን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ሕድሕዳ ስቴፕ የርእየኩም ኣሎ እዩ so ብደንቢ እዚ ሪዛልት ተግንዩ ተለኹም እዚ ስቴፕ እዚ ተኸቲልኩም ትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ድሕሪኡ ናይ ባዕልኩም ሪዛልት ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ብጉግል ኣናሊቲክስ ጌርኩም ማለት እዩ ብደንቢ ሕድሕዱ እዩ ዘርእየኩም ትሪእዎ ኣለኹም ስቴፕ እዚ ሕዚ ቁጥሪ 6 ይብለና 7 8 almost 14 16 ስቴፕ እኒኦ ካብ ብቪድዮ ለልተሓገዘው ዝትሪእዎ ኣለኹም ሕድሕደን ጉግል ሳይት ኪት ዝበሃል እኒአ እሱ ሳይኒን ጌርኩም ካብኡ ድሕሪኡ ታግ ኣድ ጌርኩም ኢኹም ትብልዎ ማለት እዩ ናዚ ዌብሳይትኩም ሪዛልት ምርኣይ ትጅምሩ ኣብ ጉግል ኣናሊቲክስ so እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ እዛ ሓዳሽ ሕዚ ኣድ ገርኳ ፕሮፐርቲ እያ ወይ ከዓ ኣድ ገርኳ ዌብሳይት ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ኣድ ገርኮ እኒአ እዚ ታግ ኣድ ገርኮ ዝኒአ ካብዚ ከዓ እዚ ዌብሳይት ቅድሚ ሕዚ ኣድ ገርኮ ኣብዚኣ ግን ዝሓዳሽ እያ ስራን መዓልቲ ቪድዮ ዝመስል ጥያቄታት ተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጥልያ ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ጠቃሚ ቪድዮ ክሳብ ንገናኝ ቻው